Kansam o yerden temizliğe çıkıp geçiş gerek de. Osmanoğlu'na bizni o şehir için gerek, memleket için gerek. Eğer şu prospekte etik Osmanoğlu açık olsa, вообще шикарный новшество болады. Oş üçüncü. Sel bolğanda sel uşul jaktan düştü, to'g'rimi? Mana ko'rdingizmi, kecha sel moyaqdan kelgan da. Ya. Ava постоянно. 200 yıl bo'lsa da yo'l ava bu. Yo'lni achish kerak. Men de şu kabinetden chiqmay o'tirgim keldi. Buni ish qoldi. Tajika, men ishim barin jasash kerak bo'ladi-da. Yo'lga uy solmay, o'shda moda ekan. Bu yerdagi vulkanizatsiya remontlarini barini jap tushundingmi? За город. Eğer bir komnat положено olsa 2 komnat berib qo'yadi. 2 komnat положено olsa 3 komnat berib qo'yadi. Bunday довольный chiqib ketsin. Tushundingizmi? O menin dokumentim var, bu 70-yıl kurulgan, 60-yıl onda uşunda sasıp çirip oturuyoruz. Hiç nesi iş bolmaydı. Oştu oş kılatırgan uşu yer. Kaçan bunda peri ulakta oturuyoruz. Bravo acaba? Urmatı prezidentimizden под четким руководством men işte otam. Biröňüzde kapa kılbayın, biröňüzde ilebaysızlar, kaçat bolboňuzlar. Hiç neke koçuya kara. Bular özleri makul, karaçı bunlar. Даже ayılda bunda yok. Oşunda 4 polasa, тротуар, велодорожка и зеленая зона. Все, ошону рассылка чыгаргандагы ош менен кете бергиле. Отдельно сценка. 4 полоса таза иштейт да ше. Ооба. Ошондой эки чекей машина полоса без обочины. Мейли ошондой кылып койгула. 25 айрым жерлерде кирип токтой турган го. Мейли. Аны, Сонбек Алматович, кандай кылабыз? Я. Кантип жылдырабыз? Кана тесп барбы бизде? Бул теспи же эмеби? Теспи? Басуу станциясы таусу. Муну азыр карачы, арык башы толуп калыптыр мына кара. Бүгүн чакырып сүйлөш, кандай кылабыз? Понедельник келебиз, ошондо жака чыгабыз. Только срочно, прям срочно. О, да, Смео Гаиби, ошонун жагына жана бомжатник курабыз деп эдик белек. Проект даярбы? Даяр. Эми даяр турат. Бул спонсор даяр. Балдар даяр. Ошону баштайлык. Бир баштаган жакшы. Ооба. Sizce çıralık kılıyoruz bana. Maşineler kulu basa ötkende görüşürüz. Yani görüşürüz. Assalamualaikum maşine. Bunda katta maşinelerini işharam geçire bırakıyoruz. Rahmat. Ramazan'ı sağ olsun. Rahmat eje. Biz hazırçı Camerek Baş, JK ayakta duruyoruz. Hazır bizde Sonbek kalmadı. Şimdi otursan Mınavu Abdülkadirova Uşu Dakansam o yerden temizliğe çıkıp geçiş gerek.